Денсаулық дагы бул Кудай Таалам тарабынан берилген рызык экен. Алла Таала каалаган адамга денсаулык берет, каалаган адамга оору, дарт берип, сынап күнөөсүн кечирет дейт. Негизи эле бизде ошол эки нерсени Кудай Таалам өзүнүн жакшы көргөн пендесине берет деп коет да. Биринчиси кедейлик, экинчиси оору дейт да. Sen kedi adam Allah'ım mağ rızkı ver, Allah'ım kanday rızkı beret boldu eken dep turup, taqqay biz eştep turat eken bizde Allah Taala'nı çı. Anan Allah Taala berip salat turamsa Kuday'dan tuqalat eken bize. Men çebeymen, et çebeymen, tavuk neti jeyim. Ya men indüktün etini jeyim. Ya men koyun etini jeyim dep turup tandap kalat eken bize bayağı jerde. Ağa ошол кедейликти Кудай Таалам сүйгөн пендесине öğretken, dayma Kудай Таалам кандай рызкы берет болду экен мага бүгүн dep turup, Kудай Тааланы эстеп жашайт экен да. Экинчиси оору. Oru da oşonday deyt. Kırgızda söz var, başı oru olan adamın Kuday menen işi yok deyt. Oşondan biz daima Kuday Taala'nı iştep yaşayt ekenmiz. Emi oşol oru boyunca bu yerde men oşol bir-iki ayat toq bereyim. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Allazi halaqani fahuwa yahdin. Allah Taala meni özü yarattı, al maga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi deydi. Vallazi huwa yut'imuni ve yasqin. Al meni jediret, azıqtandırat, tamaqtandırat, rızkı veret, jana içiret, çanqoğumdu kandırat. Ve iza maridtu fahuve yeşfin. Oğursam Allah özü mağa şifa veret. Vallazi yumituni thumma yuhyin. Al menin canımda alat. Anan kıyamet gününde kayra meni tiriltet. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Kıyamet günü al menin günahlarımdı keçirüsün ümit kılamı. Rabbi habli hukma ve alhiqni bis salihin. O yaratkan Rabbim mağa danalık ilim bergin. Jana meni жақшыларға, takvalarga koşa körgün. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Meni akırkılardan ıraskoy tillerinde kıla körgün. Menin ısımımda kiyin kele turgan çinçil, takva adamlarının dua tileklerinde kıla körgün Allah'ım deyip bu dua kadar hareket etiken. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Meni berekeli, naim beşinin muraskorlarından kılgın deydi. Demek bu yerde buna bu süre, bu Şuara süresinin 78. ayatından 85. ayatına çeken okuduk. Bu yerde öte sonun nesler aytılgan. Yani misalı dinsoluktan bu rızkı demedik be. Misalı tavıplar var da kança adamlardı bu adam bol boyut deyip çıkarıp koygan biraz yaşap ketkendir var. Misalı men özüm ele bilem rahmatullah atamdı boldu adam bol boyut deyip doktordan çıkarıp koygandan keyin 10 yıl yaşagan da. 10 yıl yaşagan. Görmüşler. Demek bu rızkı dinsoluk bu Kuday Taalamın kolundağı nerse eken. Misalı darttın davasını tava albadık deyip çıkarıp koyat. Soyuşlar da böyle bozun tege vergile doktor çıkarıp koyat, biri Kuday Taalam şifa verse hiç vermez eken. Misalı bir misal aytayın. Egipet'te bir kişinin şu yüreğinde toz ateşi var iken parok sersede koyatqa. Oşal yani baylar koyunca oşal iken de öz memleketinde emas, başka memleketke barken. Bulardan emeği vardır. London koşup bardır. Barıp tekşerinse senin yüreğinde teşik var iken tez arada biz operatsiya kılış gerek, bolbosa ömürüne korkmuş var deptir. Anan bayağı oylanıp Makılanda men bir Egipetke barıp tuğanlarмен koştaşıp geleyim. Operatsiyadan kanday çıgam, kanday yok dep Egipetke kelip bir tuğanlarмен koştaştı. Men ketip otamın, operatsiya kıldıramın. Menden ötken bolsa keçirgile. Menden razı olgula, men dagı razımın dep koştaşıp ana bir dosuna vardım deyt. Dosu bir hizmatda işteyt eken, ofisinde oturabız. Terejesinde deyt, nariyakta kasapçı, kasapkana көрініп тұрады дейді. Ал жерде bir ayal отырады дейді. Kasapçı etті çağып отырады дейді. Ulam çaşırағанда bir paketке теріп отырады дейді да. Анан досумен сүйлөп жатам, улам эле көзүм кетип калат, улам эле көзүм кетип калат дейді. Анан досум менен коштошуп туруп, анан барып сурадым дейді. Барып сурап, не болду, не мынчалык деп сурадым дейді. Сурасам, мен өзүм жесирмин, 4 кызым бар, 3 айдан бери ет жейлекпиз деп айтат дейді баягы жерде. Бир аз болсо да ошол жанагы майда чүйдө сөөктөрдү, ошо чашыраган эттерди салып, bir шорпого даамыны чыгарып туруп suğa salıp şorpa kılıp bersem mi dep şunu kütüp oturam degen eken. Oşonda men anda sizge et satıp bereyim. Kança kilogram jetet desem deyt. Şunçalık bayağı jupunu bolup kalan adam 1,5 kilo jetet dep aytat deyt. Karasaňar 4 kızı
өзі 5 адамға жарым кило жетеді деп айтады дейді. Эми мында тамашалап айтканда, мисалы бізде кыргыздын аялдарына жарым кило эч нерсе эмес. Біз етті көп жейбиз го. Мисалы тамакты кууруп атып эле, тузуну көрөм деп атып эле жарым килоны жеп койсо керек биздин аялдарыбыз. Эми ошондо анан 2 кило эт бер дептир. Жума сайын келет, 2 кило эт тартып берип турасың деп туруп, алдын ала акчасын төлөп койдум дейт. Жүр деп туруп, кийим саткан жерге кирип туруп, 4 кыз бар экен, 4 кызына кышкы, жайкы кийимди бересиң деп туруп, ошондо акчасын төлөп койдум дейт. Этке 6 айлыгын алдын ала төлөдүм дейт, кийимдин акчасын берип койдум дейт. Бергенден кийин эле денемде титирек басып бетерим чымырап кетти дейт. Анан үйгө келсем дейт, үйдөгү балдар, "Атаке, эмне мынча сенин жүрөң, түсүң апа-бакай болуп, нурду болуп калыптыр го" деди эле дейт. "Балдарым, мен Аллах менен соода кылып келатам" дедим дейт. Карасаңар, ошентип бул Египеттен Лондонго учуп бардым дейт. Лондонго баргандан кийин ошол жерде кайра операциядан мурда текшерүү болот го. Текшерсе жүрөгүн тешип жүрүп калыптыр да башында. Карасаңар, таң калыштуу да. Бизде эмне дейт хадисте? "Ас-садакату таруддул бала", садака балени кайтарат дейт. Врачтар таң калат дейт. "Кантип андай болушу мүмкүн эмес?" Орусча айтмакчы. "Не может быть? Кантип дарыладың?" деп айтат дейт да врачтарчы. Туура, тамашалай иретинде айтып коеюн, "Не может быть?" Бул пенденин көз карашы боюнча. Бирок Аллах Тааланын кудретин алып карасак, "Всякое может быть" деп коет баягы жерде. Алланын кудретинде баарысы болот экен да. Ошентип баягы жерде эмне операция кылбай кайра кел дейт. Садаканын таасири. Андан кийин дагы бир мисалды айтайын. Сауд Арабиясында bir kişinin 2 böyrük atkaz berip tur, aksakaldım. 2 böyrük atkaz bergen eken, zarası жүрбөй калат го. Гемодиализге улам түшүп атып анан балдары bir donor табалы деп туруп, $17.000 donor таптыр. Бул 5-10 жыл мурдагы окуя да. Египетке учуп барыптыр. Операцияга даярданып атып, баягы аксакалга bir ой келиптир да. Мага ошол бөйрөгүн берем деген адамдын өзүнө эмне бөйрөк керек эмес болду экен, а? Деп туруп, "Балам, ошол адамды мага жолуктурчу" десе, "Атам эмне кыласың? Бүт баардык акчасын төлөп коем, бүт баардыгы жакшынакай" десе, "Жок" деп туруп, ошо жолуктур деп туруп алды дейт да. Анан баягы жолуктурса 17 жаштагы жаш кыз экен да, байкуш. "Кызым, эмне сага бөйрөк керек эмеспи?" десе, "Ата, кандай керек эмес, мага бөйрөк керек. Ата-энем кайтыш болгон жетиммин. Менден кичине 5 бир тууганым бар. Ошолорду багыш үчүн мен бөйрөгүмдү сатып атам" дептир. Ошондо баягы аксакал, "Болду кызым, болду, мен түшүндүм. Кудай Таалам менин тагдырым менен атайын сенин акыңды берсин деп алып келген турбайбы? Болду кызым" деп сразу эмне баш тартыптыр. Бөйрөк да керек эмес, акча да керек эмес. Ошо кыз да калсын деп туруп, кайра артка билет алып туруп учуп кетти дейт да. Саудияга барып жеткенден кийин Зарасы жүрүп кетти дейт да, бөйрөк иштеп кетиптир. Карасаңар, таң каласың да. Балдар ишенбей 3 област алып барып текшерсе деле бар нормально чыкты дейт да баягы. Көрбөйсүздөр туугалар. Мына ошондуктан Кудай Таалам рызкы берүүчү. Рызкыны Кудай Таалам берет экен. Ден соолук дагы бүт баары Кудайдын колунда экен.